Kau kadang kap besar ini mah. Alas kau tu. Apa ini? Wala nang impadiyo pan pulong meeting lo. No, pagkurukom bugadap te. Sigutin ang tutin kung gaji kibok kabiyang niya kanika solid liquid waste hamni ba. Mo, nina banong sa gaway. Nakiba ngilayo luparo mo nga one play mga hi. Ikat dindon lang badi rangba nang tay. Te siya mga play and audio no bonro. Te nga ay kublay ya ka snong, ay kublay ya ka block, ay kublay ya borok ya rti bak authority. Mo to subha man ka puti kung gaji kibok kabiyang mo. Namun tentang Iwan Sim, Umsyak Sebentan. Iwan Benhan kan ini Iwan Sim ini siswa propengai kilo, kini plastik. Siswa propengai kilo kapor no, akan nopor. Si kan jalur tu, si benai mo. Jalur ni kisno, jalur lagi masih mulai dia. Nong menem lu ngayo call dia iba ma, ini na pon silong, lalong na di ban sim all types of plastics nita. All types. Mungkin belong 100%. Bilang apa? But below but you know. Tu bilang kena tu ha umak semera mana polisi. Ha. Rana ni sih. Ha cuman sini silong. Timan tayo ni companies na silong, kaya long ready ban sim nita everything all plastics. Ki company They ki can private private companies. Kila For sharing, you know. Yes, for sharing. Sasuro Kita kisah hati, kita mana po citi-citi lain citi-citi is kadang lalat. Even nan nahay ng tagi hapan siya. Isna lupa kundi kalau masuk di juara lagi long ingam, kin pihak lupa kalau ngajong. Long long separation pa. Masih gitu. Kano kaway pa kaway kayo ban kayo daga kamera jumur kay kini kayo. Sopit usna. Sopit niya tayo di long long. Aceh ni menjelaskan. Terang yang kupon ini bang, jeng bun hakikam de kau pot kupon, dah kena pot kau yang subhai di baru, kublai sibun darmu. Kublai sibun ni irang basnong, ijengi ibala ai kena jikran pada subhai ya pi baru, pada kini kupon conscious dan ya iblog koordinator ibal karlan sun. De subha ini saya skor ke kepada ikran halal kena kau paham kepada menginta kesini yeleh itulah dijungki kemat. Zaman bapak yang ini kan sekarang lengkap ke sini. Lesai kali kesini bangsa jenau akan istri cuma sedang menjadi. Gabun kisnem wilayah beri bat kumno begin manra. Ban penkelah habis bagi pancana. Jadi ke step ke baar lane kata ka juk ke jingim bajoni akan lenti ke baar yang ke baar nyinikai pada ipi kuno berimbang ban lum ban lan ya dijabok bagi napoing posen. Angde saudara minta ke step yo yang beli bulan borong jongi boy de guna barang samla barang biang agarta bat bokloi baspat pasti ban yarap lane ban dan rekan lan aplikasi hai do impor ibapi dan kameri tentang itu nanti video jungi video lagi tip ban injio pensong watang 60 ru nalor kata ibat artli kiblong tang ban song tang ban kendriu tang ban saikor yo andre nyaigo ipisar ba ke platform banyak dan tentang di hari program jungi kublai sponsor tentang itu gram sabak jungi hamne nanta jelong basnom nanta Ronald dong Charman jong ka pelun liarbang ni nanta ki long kemi ki long kepan ki orang ba kentai ba senrang laman la ka ba kham kong san e nanta golong ba mensha biong ba dai lum ni kini ki bilor lum ni kini protection ong ni apre ta ka jikli kami ngai bentai la yo e te stock ntai ya ka ba pin sayo ba lum man ba na ka le ka jogi inson ba kitpat ya kita ki plastik ki belum plastik kumang lai kai pi namen nak kita kisni mana kita ki penai ki belum dan ngai ko blai kepang ki lai ki dor ba bisa basis pak khanai pun 2 kilo layo ban kit nange nasional jumpi kamdon gajinya dia ket ini plastik kamdon gaji tumu jungi dalam ba banwan ra ya gaji kul ki sebab penduna ya gaji pendon kam
ya plastik hamban lagi sih. Kali ini ai jungin ne golong ba prapuar lagi sumpit na bertaki longi. Maka nyala aku ni kai ya kini ikut dikiting jungi hak lawai jungi lah syari hisiro kani kesno jumpi kani ne bat kani ne sa ha berde berkecil kuat itu cuba. Wah kita cipun kicingnya. Nailan ki competition ng nakaliang ka video si committee don cipun kicingnya ini kado. Bat pensotu yung pai ba nong song kapte masuk. Ray kermen scam ba kecil. Nantang plastik lah kejong. Nakaliang kasnong pa. Naladap ko ba 6 kilo ye untuk kinsa pagtip sa ni mangaliang tim kejong. Bat ki samla ko na ni. Tingi social naman ki program ki bangile te siya ng nakhamya bon than te kane. Tewat la kading kana men ta kasi ay bon kan naman pero nilaya bon kane. Stay iba galan nantan ila patay sibon kabede bikin ka sa face. Ano kasi kabansa jingkan mau ye phi na marbalik tayo sa kanika storage shed. No? Ubret no, tolong wes. Nggak tahu. Tu basta nong sobat itu lapik keluar rumah. Jadi ngalaj lah. Lah Aisyah dengar lah rumah tu. Tidak pun untuk buy produk. Pendalang rengkat bengi nadu video iba permai balak pelipor tenang badan rengkat bengi yang kesengi ke bakrau iba agar langsung badai kumu men badan rengkat bengi yang kepor kumu blok koordinator jongi ikong sang pliang ro kumju GS ram sebak jongi kirang basnong jongi niki tong apa basnong liar bang ibaran al todo ibala ay kejing prem subha yang ibaro bat kiwe girurong ba rapasnong iskatrisnong na kiwe gisnong ibanan lang ang ngipor ngay ga juk play ka bakerpang ay ibaro ba pila platform kanang banya dan puntalem ya kene kejing odribon kejing play non burom ya ketika solid and liquid waste management bagila sudah pesen ban kap yote uribal kublai shibon ngai kublai ya pi ginong song snong ro kilong kami lok pa ki dan ngani kapor bangi hoi barong sutu kadai kapor kena kene ngatep ngaman la kapor ngapam kanu ngapam kuala ngapam chipso mata ngai pi dadale isna kuai ibala man ro popla ngatep popla kun popla yu masun kuai kali ngabret itu dosbin berit jonga Tegani ke cing sedang, ngaku akan ketui pi ngaku pelong kanuksa ya piro iwai lari jadi plastik wai tepok bag tepok pelam lele dalam poi kita kabret kiba lapu kita kabret kiba nila ban bret kapila ay ban lokum koksan ban pli ya katai te kuble shibon
kublai sia jana piwo ipi barok saisi man ai ka jing blade kong ni shap ya blade track rat lama jong blade track rat ilala ula ai ni ramet ka bokot ka bakhia ha ba ni la yala pani lumlang ha ka ni ka jaka ba manta nang tang air ka jing blade ya kini kire rong ba ya baru ka gitu ba ai ka jing kren o ai kire ka jing snang ka jing tu ka jong ti nak manta jong i nong song snong jong snong yar bang khia met di boi la dam jong ki ai bo blade ka ki ngasam jong ki ai bu blade untuk yang kaya yang jompi, blade sibun.